Kublai phi ki perlok barok ki jus ngo tenat ban page agi video khwai dok kha hakne ke channel Solamar Mix Vlogs. Bat ki biju kersan ru ya kene ke channel nakapor sekapor. Berage jing kersan jong phi kalong ru jing ai men sim yang pengamang la ban pin mi su ya video ki bakum kini. Te perlok mentakas ngiru ngawan khwai biang hangi kene gede go waram rai kebedan hapo nong spung kersai. Ya kene ke thui ki khot ke thui maulong. Ha kene ke wa ki khasau kha khasi mentau snem ki dunabha. Ki babun ki dok kha hangi ki de ki khatin. Kum tangi haban khwai betang do ata. Te perlok wat skip page ki di video hadu bakut. Bat ngekerpat ya pi ki perlok barok ki ba page ya kene ke video. Sngau bha kersat lam ya kene ke channel jonga. Nda ka ba like bat subscribe ru lada pidang thamai hakne ke channel. Mentangi don kartu kene ki nong khwai hangni ki khwai jonga ki de kini ki ba khamat du artli. Uai pat chane sedin du ngyo isu. Ngan khwai tang siphang ka sngiru kala sep artat te parlok kublai sibun ya pi baro ki ba peja kene ke video. Wah. Taman.
Lamit atat perlok. Oh, what a big fish. Ah, ni. Wait, like so. Takan ni jen en lah, setengah kilo mo. Setengah kilo en lah kan ni. Ya unai ilam ni coba hati main.